suwe do nang ginoro kamu uria neng mabuka lokton dihamu udah sudah ala ubere kami alu itu sini buron natamadi na buka kami bamangaliak maju hamin nang kepada sehari so na mabuka ulang na sorry ma asa marmula gabi marmula oras di bola hasutan non hamin sa tong ahuria mangaliak gabi mahami mga oras bayan mo sinaopat to si saya itu hata mama nama mas masuk sorry mantar kan hamuria baik mahasada si dede Asali dihita na abala nomor dihita di zon nomor marhamarangki nomor bere nomor bur sore do kakak bere nani apa isi tadi ada dihita apa paro kecil nani ada cuma di rumah kamu udah batasi turun sana do kak hurasan lagi lalu hari nak bagi do bahan di kutong mula syakur atau penasihat mula cari di dulu ini tusuk kuit jadi di sini rumah itu bertopakkan rumah korban. Di sini punani ramanonahan masuk pamer ulang-ulang, mana pada itu mereka berburu. Jadi bagasan ni habis so, nanai mahani masih siu-siu kan dihadap karena lokatu. Nama soba akap pemurunani petunjukan. Jemaah joro buntang mula-mula. Dihadap salam. Yang mengalir bapak para pemain negara. Asal dia gabi dia horas. Kalau mau juga di baru mengalir dia akan kembali. Asal si torok yang kan mana si torok tak punya. Torok bulu na. Torok melihat na torok nang bulu na. Torok dah yang ini sudah yang itu parah dah pun kami negara. Soalnya banyak. Kita dia semuanya tahu. Iya, waktu tidur.
situ ya juga malibut lah bicara mengangkat horor ya pagulihon anak maya parata tok kita nang masih patukat paham asal dia tempat kita boy akka Martino pernah saya Martino pernah ke nagadi ke naudi imaya rakot taruh parometa jadi bagasan ini pinagido kita pada makamaranya ano pe ulit kami tiga deh ya apakah anong guru namin Ganti. sa boy na Marcos Nero jadi ala nang mas tupa-tupa mahani na marhamarang ketergot tsunami bahan majeluah gotang satu partai Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Semua kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Semua kau yang layak dipuja.
berarti kita nom, borong dona lah sila satu muna, ina tu hula muna. Lepas apa bezo ketiknya tu muna, Tuhan muna muna. Alasahat do dihita bertikyan dihita boru bere di namarata sa luhut na narong deson. Asa dok kamu harata baba. Magakok ka na tua Akan na tua yung magong nanapong na. Muli ate ma parjulo pasatami Tuhan muna hula-hula nami akatulang nami opong nami ina nami sa luna. Jadi alanang di pasatamu Tuhani pamurom muna. Buru bere na marata por marsal. Gabi amang baru gabi. Alayad doratso upasatami hatanami. Tuhita boru bere ni na marata por marsada. Buha dos rohata. Jadi soalnya mana dos rohata. Alam mamaketit kihita. Tak pola be mga lihat tidak deh. Langsung mas secara langsung.
kami mangido labay kontrang kasahatan do si Tio atau umur si Tio ba kasahatan na. Si Borot Jawa Barat, si Hoping Borot Jawa Barat, hula-hula na boso, si Majuta, si Jabat. Soalnya mau pinomoto Tuhan muna. Jadi sa harapan roba habang kerajaan nabi usod, dan kami suara muna. Dalam ardo butuh tiki. Jadi itu sama isa na orang-oranggi pero pernah putra sa sitangkang tidak pula sekitar nadok boru bebere songoni nang lerong do sigalingging tantung lerong sekitar na sitangkang sibolon sitangkang sigalingging tidak pula sekitar na boru bere do ibebere Roma ita lao mangalusi juzo di pemorota. Di waktu melakukan kita sebut nak, gimana dia mengamankan kami? Nanti kita udah tas dari on, gimana mengarap masuk perjalanan besar pion. Dari nami dulu nami saya contoh atai mari kita posonai. Ada ni, rodo iko kunjung na Tuhan udah muna. Rodo kami selapa satu boras spiritual muna, salut nabu guru nami. Tusong ni penuai. Kalau sepido udah nami, sembilan orang udah muna asma roh muna. So ni maju hata patu jodoh dia rodo nami. Jangan.
berikan namin dito ang bata ang giat ipas-pas di bata burdo dire namin tidulan na riyon dijulot ta ang tilon di bata so doon na masong harang boras spirito ang namang buro namin asa pirma po ibal-bal pasalong pirma sudah sa jumlah ulam ng julut pangomong so ni nakakasya kami sa tangga mga sa tabi ko lang namin ako Puro siya kami, tulang na robot. Kebetulan wae nulaw na lay pasaribo. Ata di simalaw, abala tak kasi mo natin. Oh, iman nyo. Di bola hitan orang tubuh. Ata di simalaw abala tak kasi do. Jadi dia muna. Popunani ba mo na natin, popuni ba daw? Jadi mo ada tigurang dorong na tutuwa. Saya di paso-paso di bata matotong. Akan ada juga di tangan muna. Saya marurut tutorong mapun tukicang matotong. Yangka paso-pasuan yang katuhata. Soang barbuat na pinasahan namin tulang muna. Popo namin. Bapir mapoki, berbar pasalongan. Pir matab betul-betul di muna itabay di batama di hamu ang kapangamuan. Ultima, di itabay dong. jadi soalnya dari kamu pemburuan namin biar kayak gini kita dari kanan ya hal yang aku hijau kalau dari namin buat kami mahidup berarti asal pelama itu Tuhan tanah bahasanya sehingga Tuhan tanah bahasanya mah namang ko pas-pasin lah kasi ko pas-pasin na kita sa inyo saya biar mah gabi keluarga sudah berata saluhuk na sudah lah jadi daw kubok kami mahidup berarti asal doon namin sulit na yung tua sa firma poki bahul-bahul pasalongan firma to bisa runa dijunjuma na pangomong so duduk kata nauli wala tulang kasi po nabito permisi daw siguro So sa kami mo na boy na pinasahan ya ka baum na king lay sa dono to ita sangro. Doon na ito ang manggohina asa hindi ba silo pa kulang-kulang para na. Okay so sa dia na kibaras na mo pinasa na kida mo. Sa duhat ka matong na manggohi paso-paso na. Silo buti hang maulade. Mauli atin na dia makadata para siluhay. Auto sakatan juga sa paso. Mapayan mahita, kaya ditakot, dihakta. Di anak kota pasu-pasu yang baru tinggal berbahagia, yang baru terasa. Jadi kami udah nama marani. Soalnya pe, akhirnya nanti nasi anak bilangmu borskin. Kalau orang masang sekarang apa? Ini matok kina baru-baru pertolongan. Ini mah kalau dimana pertolongan itu dulu apa kamu? Ya muna, amang burnani, all sa taot sa kasih opin mati. Oh, kita tutur kita. Sama-sama kita berserata. Malah teh magi awa. Bila ka saptik ka nari na dari jano. Kaya man magkaro pa sama suot. Bere namin buru namin di bagasan. Kadero ima namar kitehon na posone. Jalani di hamak kamang buru namin. Rolor hamdi sinyo. Magkay buto mo na lay muna. Namabuan hagwepir. Tusok dia benno. Naboy di buwan ka. Tulang mo di sinyo, dokter tulang mo. Las mo. Mali ate mari tuwata, mali ate mari buwata sa region. Kami nung alas rohanami sa sigaba udah muna. O kami hargue firma na nang sabasakan nami firma bok bol pasalongan. Firma to timudu sulungan di amak kapangaban.
ini mulai naciuk berbuih pasatan yang gitu nagita tanyang muna buhay lang pugabena dan busok kas na hari bang marungunan pangalibuya kapag naro asa buhay tatok ng upat kasi nung ano sa pasapot namin tayo asa rohong masuk ulo na tayo juga tarong sa talo na kaya kami yang berat asa horas ba hari na mga reo so kami mahal mo naman sa so kami na rosa
Masih
Dibere liba to buru liba songoni ko lain liba do ito liba. Lain do tamu ito. Songoni na pinporotol na bilang namin ang kanina ni. So ito ngayon yung nakakalamuna mang alay buli alay. Songoni na pinagoy sa kami lang muna sa talibagulong namin. Asa doon ma songoni kata si Dodo ang doon namin. Si Titi siya paano na walang pangarahot na. Oke, susah dia betak kami pohon-pohon na buhay sa tamin, tibere namin doon guru namin. Sa tuwag ta magbogi pa sa pasuna. Sarikap Borpor Marsara Masarona ang ng tujulo. Sarika Sitanggang Ro Cellero Romahamu tujulo. Sarika Sipurun Romahamu ng tujulo. Silo Raja Bongbong Sarika ni Silo Raja Bongbong Bere na Romahamu ng tujulo. Si Jule ni natahanon. Mana yang natahanon Romahamu ng tujulo. Suasoni na musik. Narong nagkarin permintaan ni anak ko tayo na naposo. Romahamu lang. Dia sa puno niyo. Dewa na kinahin ako sa siya. Lukihan mo na. Ulot to. Doon na tiyo po. Narong po ito. Ison ro kami kumuha ni paparan luput ka rin sa tempang na sa lelong. Lain manurong sungan ang garang sa katuteta na takahintihot sa lilingon. Dulang tahod dole merdala sungan ang garang na tabayin na di lelong. Kasungan niyo na sa hotin ito do nilayan di pagmotor. Mula kami ito na. Sarikat Barbor dinasyan bermurata do kung sauditin mo sa harana yasmaroni ko na suhut so kanima nang dihamong boro Sarikat Sibulon Roro kami to utusan natin among boro jadi sesuai dengan anggaran ini Sarikat tay Sebes Miro Hatta Maulot Bungsongot dia be among boro Sebes Miro Hatta Ulima Rahmat among boro. Jadi mulai namin do ibotongan. Roro kami nuay atas nama Sarikat Ibaraja Sitepa. Ison na buru kami dengan si Julo kita anak sebetul halak. Mulakan mo yung wakili na buru pasatan siya kami at dengan ina nung ison mahami radi. Muli ate malita sa lubot na muli ate dito na. ada teman Anita dia muna bulan-bulan namin lima sian Sarikat Silora aja do mencala deh di mana atas sekarang di gaduan Loraja malah teman di tentuan namin dia mau abang boru dotang mau boru dan naruh kami na poso sen dusun tani makmur ima persadani pernah tama dusun tani makmur nanti namang boru so dalam namin mengurupi lain namin ketini kadu namin don le oke bisa dia selas marohamati le menjala le malah